Allah Taala ayet Kur'an'da aytat: "El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmentu aleykum ni'meti ve raditu lekum İslam'e dina." Men sizlerge bugün dinin erdi, jana nematlarımды толық kılıp berdim, jana İslam dinin din bolusuna razı boldum deydi. Бұл İslam dini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen mına uşul şariat, Kur'an, sünnet бұл Allah Taala taraptan түшкөн. Allah Taala başka bir ayette aytat: "Ve ma yantiqu anil heva in huve illa vahyu yuha." Peygamber öz oyundan hiç bir nerseni söylebeydi. Peygamber Allah Taala emne vahiy kılgan bolsa, emne kabar kılgan bolsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oşol nerseni gana söylegen. Oşonduktan бұл din толық болған din. Бұл din alımça koşumçaga muhtaç emes. Allah Taala aytkандай, dinin erdi толықтап бердим dedi Allah Taala. Бұл din толық din. Бұл жашоодо biz көңүл бура турган эң негизги нерселердин бири бұл bidat иштерге көңүл буруубуз керек. Bidat бұл dinde жок нерселер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келбеген, Allah Taala şariat кылып түшүрбөгөн nerseler bidat nerseler, жаңы иштер. Dinge kirgen, keçele kirgen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bolbogon, sahabalardın zamanında bolbogon, naşul işler bidat işler. Anan ayta turgan nerse, biz ertengi günü, kıyamat günü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen havuzdun janında, oşol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge arnalgan Kavsar daryasının janında joluguşabız. Eger kimde kim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen jarak жүз menen kıyamat günü jolugunu kalasa, anda bidat işlerden alыс bolsun. Kimde kim bidat işlerge baş otu menen kirip ketken bolsa, anda al erten kıyamat günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde kelgendey Havz-ı Kavsar'dın janında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge ошол berilgen daş aytkanda Vadayomdun janında jolug alбай kalat, perişteler tosуп чыгат. Мына ошондуктан Kur'an sünnet menen har bir amalыбызды таразалап алалы. Анан шайтан bidat işlerdi jasagan adamдарды жакшы көрөт. Çoң күнөлөрдү жасаган адамдарға караганда, мисалы үчүн arak, zina, uğurluk, jana başka ушул сыяктуу çoң күнөлөрдү жасаган адамга караганда, шайтанга bidat işlerdi жасаган адамдар сүйүктүү. Аларды жакшы көрөт. Эмне үчүн? Антикени çoң күнөнү жасаган адам bir күн тообага келиши мүмкүн. Ал Аллахты таанып билип, Аллахка кайтуусу мүмкүн. Ал эми бул bidat ишти жасаган инсан, динде жок нерсени жасаган инсан. Ошол нерсенин динде экен деп адамдарды чакырып ошол нерсеге, өзү дагы амал кылып ошол bidat иштерге. Анан бул жашоодон өтүп кетет. Ошондуктан bidat иштерди жасаган адамдарды шайтан аябай жакшы көрөт экен. Ошондуктан ар бир амалыбызды, кылган иштерибизди, намаз болсун, орозо болсун, ажылык болсун, ар бирини Кур'ан сүннөт менен таразалайлы. Амалдарыбызга bidat иштер кирип кетпесин. Wallahu a'lam.